Kulumak Lishabil Esiliqa kwa Jesucristo Ho Isibaon San Lucas. Sa Chiklishkwakpo, ni Ángel Gabriel kitaklak shban Dios sa junte na mitre Galilea, na sa Ichkawa. Nikin huli tofish ak tsamampil shban hun nikin a Jose Shkawa. Yo la genak sa shyankep giralash kahol la David. Huch Maria Shkawa li tofish an. Nakiok li Ángel ikin kishyere. Sa tashak salacho, no genakatsi santil usilal, Tiqagwa kwanabiki. Maria kisach cho chirapingilep li atin pain. Utiok shkosh langil. Karuan chash jalal li sail cho li khilaan. Tohanak iyegre shwan li Ángel. Matchipok Maria, shpanak usilan shataw rikin liyos. Tatkanak sa juam, utakwang kunak ulaan, Jesus takechok shkaba. Ani max kuankil utralali ni maxwal tishkabay liqagwa Dios tishkere lishkoharipa lakdabi lishchukwa da agua bejin sa shpeli rochoch la Jacob shikonilik ulishnimal agua bejiom inka talach ta osok Kishtelish Maria reli Ángel Champutro naktakwang kain shpanaking anin nawro kuyang Kichakok li Ángel ut kishtire Di santil musiker ta chal sabi ulish kuankili ni maxwal Dios ta moelang kagwe o kanak santak likulal ta yola kagwikin utralali Dios tishkabay kerital dish Isabel akbi lagbech alan shkana sa juam sa shtishilan utanakwan akwan sa shwakshpo linkana alan ni keshchiri Shpanak maka chaach chiruli Dios. Utlish Maria kishtie. Kuikin la inch mos le kakwa chiush kwejo la kwatin. Utli Ángel ki erikin utko. Ratin li kakwa. Satiabatali kakwa Dios sa kaben at kana Santa Maria laach nali Dios. Reina kakurubak sa krechankin Jesus. At kasantil chukwa, Shaketa shakena klaoli nakahutikalis kwatihikli Jesus rikinli kana Santa Maria. Tots akong kahkirik indish kwaglihik kuchikrichio Dios.
Shban kuyum railali Jesus sa kakaba lao. Anay nakatsama chaku at kasantil chikwa sa shkaba di kakwa Jesucristo. O kanta siya. Terko similakta siya.